Afarifo bi ya wamo ewo Sekondi Fishing Harbour na ewo Sekondi takrade mansi mu frɛ abansa nkebe ya wone Ministry of Fisheries no committees ahodo no nyina nko omungu no omonye adwuma bia ewo ho omungu no fi se kwan omo fa so na premixx for no kro mo kyekra no ayo bibia ho nto omugu no kra de a no mo asa ahyase ehunu de ombeye betumi abo afarifo ne Adom Kasee edin komoyi ewo Sekondi Harbour no e de abeto aban no anim se committee a wate a womo eton fanwo e de mom no sa committee no wongu no abra womo ne Adom News in Central for etwetwe nkomo no womo kire mu se ekwan a committee no efa so eton fanwo yi emom yi enye kwan papa so etanimanim heya no aban no entu ho anamo anye sa enya nsunsuan so bone ewo womo dwuma womo edi ewo Harbour no na committee funa wa ya committee na azen wonchom committee na sa share na ade poto no bakwa kuba afo poto no kubu share na sa ade da drum kura abato na dama da amanfa funa na ya eden yehu maye wa atuye premixx no mo ya ne da no ya agro ebi na ji sa bia amba ken mo le carpetru ndi se wode bana we kubu wo station mo be fine efi ne wode bana wode be yimfafu kampunu mpa still kubu mpa confusion be obaba soja le funa ya bo le fun ya obaba nya so mfa for ye ntasi mo be yan na ade ko filling station ya de ne e ko to azin awi ya mun po to ni petrol besia we ya man number to ni petrol then watchman we ya man number to ni petrol abedi nye ne ye ko pumna po nye poto ya de premixx so be yise bi ma na obaso friends obaso won say committee fu ifu na ade ifu na mu twoyo anya afro je tumi ye fra fu nye poto mi ento na ko man ka aje fu won say won to ma na afro fu ti mo ka ma ko ma aduna nche premixx ni buwa aduna super no buy edini o ka ma ko punch one toro no super na premixx no wasne o ma aban bwa ka on uncho nche ma aduna buwa ade de me chemu ko to poto mu ko to na shell nti dem no so kwa shell mu ko to a shell am ko akoto ende bi ku bua me bi no aso so ata me bi dem e shell fu yekoya entum ko to e fa na super wo won enko ko to me won pa na ha nti wa ya na man chemu so ma adwene boa